Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Pini pen ke digital portal news channel akimi ing pulong lelo jong si ing puji pulote KADNF atum si verify ponpo la so PC DIPRO atum dengpo Karbi Anglong alongri hampanga song ke onga sonthot si media house ta ke ong lakha un esedan lo ahoklo media news channel ke ong lake isi kimesenang theglo media ki jui jam ajok si maduta kaheno asai chopang limpen chenglok kachere mek mate chirok to kabangki donang koklo Athe majokta lamki lampong nong noke rat achatayalong chiklang ingtungte bonta media ahampang ke ongaret ajoini claim jam dam jam isi discipline avidera jok ajahakatum methangale ajoini ke claim nangni akamanta claim datitia jok nong noke media claim ba atum si chodengdun nangkok titilo Lapen ke journalist certificate journalist experience le avidet sita kumadne bangpu jongjung channel akimi chingpupo Lapen kumadni ke bangke thom chilang pen channel akimi chingpupo bangso channel amen pen tangka ke hang demand ke ther ke hap lapuson alam ki ke chethansi jokphotlo jaise met lake arta kijumatum amar hala ahok pet a journalist atum rat along kachiklang chephan thirak thumimi Anparta ajahak press media pu kachekrong atum media knowledge experience kawetum sikeong seta media amen pen cheparo katitipo anong noke angton a media atumlo Anparta ajahaga channel atum methang channel TRP kepaong chia joine kalili kalanglang upload po lapen kumanne ke hem totlun pensi Facebook along video chong hudun po lapen kumanne a channel along video chong hudun si methang channel along news silampen upload etiti atum tado hala media ethics sateng news kipi chetonte katherak nangke media ahampa Pini lahai asai lang nopen ke khangchi pura Karbi Anglong Digital News Forum KADNF atum RDN Ponsi District Information Public and Relation Officer Upal Dimasa Arideng Pinpur Alo Pajirda Bangso Pinpur Alo along kejong atengsi KADNF lapen DIPRO atum angbong chingwaisi kewangchi arni penki portal news channel akimi ing pulong lelo Jongsi Komane channel kimi ing puchi do pulote KADNF atum si verify ponpo la swateng si DIPRO atum deng ponpo pusi lamthe chedon sarpen lamrai deng Pinpur me non malom pherangke claim clipin pinatumta garialong ali kachu enchephan press book kachitok atumta do lasi kewangchi lang arni penke jeseme digital portal news channel kedoan KADNF atumpensi ID issue ponpo jongsi komadni news channel akimi DIPR open NOC ave pulote lake fake news channel mate ahem phukawe a channel pusi hok ponpo lapen lake methang atumsi adai che enang kokpo mate rixta che enang kokpo puta jongponlo news report Karbi Anglong news channel Karbi Anglong Digital News Forum. Sir, we the Karbi Anglong Digital News Forum, an independent organization established a year ago, are dedicated to overseeing digital news reporting in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Our primary objectives are as follows. Monitor and regulate digital news content. We aim to ensure accurate, fair and balanced reporting related to Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Promote responsible journalism. Our forum encourages ethical standards among medical professionals. Capacity building for reporters. We provide a platform for discussion, training and capacity building for digital news reporting. To further strengthen our efforts, we propose the following measures. Mandatory registration of new news channels. We recommend that new news channels register with our forum and obtain a letter of clearance or NOC before commencing operations. This step will regulate the establishment of new news channels and enhance accountability. Verification and authentication of reporters. Ensuring that only genuine journalists use press text on their vehicles is crucial. Unauthorized use of press text undermines the integrity of the profession. Our proposal aims to maintain transparency. Standardized press identity cards. We propose introducing standardized press identity cards issued by our forum. These cards will prevent misuse of press text and ensure that only verified reporters can use them. We firmly believe that implementing these measures will enhance the overall credibility of digital news reporting in our region. To achieve this, we kindly request for recognition, support and collaboration in the following areas. Official recognition.
We seek formal recognition of the Karbi Anglong Digital News Forum as the regulatory body for digital news reporting in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. Assistance in registration process. Your support in establishing a robust registration process for new news channels, ensuring adherence to necessary criteria before obtaining LOC would be invaluable. Verifying reporters. Collaboration in verifying and authenticating reporters will contribute to maintaining professional standards. Standardized press identity cards. We appreciate your collaboration in introducing standardized press identity cards to prevent misuse of press tags. Capacity building programs. Access to resources and expertise for training programs will empower digital news reporters. Grievance redressal mechanism. Assistance in creating a mechanism for handling complaints related to digital news reporting would be highly beneficial. We are confident that with your support, we can uphold the integrity of digital news reporting in Karbi Anglong and foster a culture of responsible and ethical journalism. We eagerly await your positive response and the opportunity for collaboration. Thank you for your consideration and request. Telung Bihu News Forum. তেওঁলোকৰ আজি প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতে তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰীসকল অনাৰশ্বিপসকল আহিছিলে। আজি আমুক মেমৰেণ্ডাম দি গৈছে তেওঁলোকৰ কিছুমান চৰ্ত আছে যাতে নিউজবিলাক ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজসকলে তেওঁলোকৰ এটা ভাল ৰেগুলেশ্যনত নিউজবিলাক মানে চলে আৰু মিছইউজ নহয়, মিছ ইনফৰমেশ্যন নাযায় ৰাইজৰ মাজত। আৰু যিসকল নতুন ডিজিটেল বা পৰ্টেল নিউজৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকে পৰ্টেল খুলিবলৈ আহিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিজিটেল নিউজ ফৰামত তেওঁলোকে তাৰ পৰা বস্তুটো মানে স্বীকৃতি লৈ পেলাই আহে আৰু তেওঁলোকে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে ILO বা যিকোনো NOC-ৰ বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেই ব্যৱস্থাটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে আমি এইবাৰ পৰা আহিলে নতুনকৈ পৰ্টেল বা যিকোনো নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিলে আমি সেইটো ডিজিটেল বিহু নিউজ ফৰামৰ পৰা আমি মানে সেইটো যোগাযোগ কৰিহে আমি এই পৰ্টেলসকলক নতুনকৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিশ্যন দিম। Jengkha lang parpan tiso arongalong inut kulat ahem phaphan no pakpen thulu. West Karbi Anglong Kheruni Thana Keparlo Jengkha lang parpan tiso arongalong inut kulat ahem phu babu terona phan Diraj Johana Sopo abang hormu ke chaklong le ongamat no pakpen aphu thulut penamat kadri. Labang Sopi tong sekotpen keso kelang ponchia phan Kheruni Model Hospital along an wanlo. Lapen Dr. Kejum Hekpena jok keso langun esi Dipu Medical College and Hospital along an ke ponchia phan si chisik chedang pon bom lo pusi berta ripdun lo. Kheruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. Lalo nili tumu pendak medical long nangeli dun pen kedak la sohut ke nili tum nangeli dun hutke roire lang sita me alang liang hopen nang chethan hok alang si bang nang ithan lo je alang li bangke dukan dolo isi kula chingpulo rong Allah kula chingpulo sita me hala kichi au so bang la tum poso so sta me arni onko pen sta me baki chobom la son kechak bang chu hang bom dia jaddo amala si mo pen alang li kulo nili non puja prangke la pen non puja hutke nili baki piteke la pen dake rong dukan tina pot hormu da kom soma pot nili baki piteke la son ta mo pen alang li nang je thana tengke amar alang li bang pudun lo baki piteke lo ponang da pen damo amahala also bang ke isi hormu lang ko also hormu lang ko isi da war fit isi da lang ko isi war fit amala son lo pulotang te hala dukana kula hem ku bang ke lage madu sitame aning chiwe ko kalimati nasi aning chi pena mahala bang ta cholo nang da muda ko maning ke hala also bang aning cepat chilo da kan si mane isi da war fit long le delo mati di long le delo amasi alang li bang aning cepat chilo dam pen hem pen direct no pack ke sanam flutsi dak adukan long akulat long wang si abirenda long masih direct itek lo abang kuala dukan kulat abang kupa nasi la son abang ku phan pulotang te laki ilitum non isi pudam na ilitum non son atokan no anta bang kece so kenang ka phiriji kali ilitum hasi arong thidung long same bang nang chinek nang khelo son sino theklong lo ilitum kar dia ra
Lalu non alang li areng so chot puta kali non pulong da kero long proxinar cap dolo la pen alang li along kaprek same amek do ulo la sila sona bang kuphan kulo tang te isi so dak pen inside nang di la pen aho kang sai long nang di kusino nilitum stame demand mang kelalo la sila so teng bang ke nilitum phan kironi police station osi tu ma stame nilitum birta long lo la si alang li tu ma methang sai pachun vek ku alang li tu ma nilitum ning thelo la di madu bang kusame la sona ma claim play den nang di lala Dari tiap song pun lah. nilitum kat bilu charlie song pen Orang yang sobang puamen lah. areng so bang puamen alang li amen bang ke babu teron ku si nang setha babu teron lang parpan alang li rong bang ke lapen pu alang li asopolo je alang li stame itetheni nang pacethan du na Kalau ngok loh. Mane Wilhelm adokan nong bang lo ama baki apa yang tanah cek bang dia lama adokan ke baki dah kilong dah ulang masih kini bayar tak bayar ni masih koya tak kini kami ceng lo masih kini adokan baki kini nanti kusi tan lo di bang ama also bang kini jat no baki yang tidak ni kita baki kita baki yang cang bang jalan kusi tan lo ama baki kita apa yang baki dah ulang ama kini yang tidak ama damu ama nak punya salam kusi tan lo yang ni bang ya ama also bang tak isi lang hai powat isi lang hai powat isi also bang tak mane sini di polon ni hai ama si di bang tak memang alun siang mat udah masih hena mana nang ta masih hena bilo ama hem dam ben ma apu dum ben rang lo ya lo ama apu dum na ani dia ma tipi tong tipi tegang ni alang tum makai alam pensi tipu ya dia alam si ni lo ama si tu cepat tu saya lo ama lo also bang tak dokter wan ma tu cepat tu ya ana ta bang tak ama itu ma te long li dokter wan tu bang ma memang lepas jalan mak hang aku men coba pegang tak mak usul bang kaji lo aman tu mangkan dari kita dalam yang kaji masih ya ama usul bang kaji lo aman di bang tak aku lo ambil kita nabi ong lo abi naik tu hajar mo masih oklaim melu kat diri mari ini danang jat nadang aku lo masih hospital memang abang oke baru nunggu sih mani abi hedi sudah dah aku sih mani dokter long dah hospital mana Kena orang lo lagi. lambat pan Orang. Dan doktor tungsi lo nal tuhan itu kan. dam dokter tu ni ku bandai un ilo ama lang apre dokter long si non ponang ku si tiku Kena lo di sana tu kan. non mangi no dokter long si dame ponang ku lo buat ni hojai ni ku poning mang si ku dekhe lam long si ku gari kanta isi thekhi kelang kan kata memang si alam ta ku lo ma kan kata ciri ke jalo So putak nal itu lah thana pilih juta pilih mah. report bang dampen pidam long lang pidam long si dame information copy bang dulu ya ama si non jar lah bang nang mana yang klaim pidam dek nang pu ya lo la thana long nasa teman dah Mana beg nampu. ton nebek nang pu bang lo non mang pidun dek nang pu Amen pilih lah. Kicau tengah bang ya. ala osu bang amen sini si kami apu men sini ya apu men bang heron jangan pu heron Nampak pan sih dulu ya. kalau lo non la rong itu rong berang khak ya ini bang di nomor yang khak di nomor yang khak Kalau Kiduke laklapen han ke jor asar pimara tumaphan baruwari mandir adungalong pini pekok lapen sari keronpo. Dipo Municipal Board angkang Ward number 1 ke parlo baruwari mandir adungalong Durga Puja lapen hawar karbi risonim sorongaji amen pen power house along han ke jor asar pimar lapen kiduke lak atumaphan mathasi Ward number 1 Commissioner Akhi pen pini epak pekok epak lapen sari keronpo na berta nangli. Dipu Ward number 1 Commissioner Haradhan Gospen Perangke atumaphan ng kapachini dun atengke Dipu Powerhouse ahitialong arniwangta han kejor atumdo. Han kejor pen arniwangta haruisi hini pangrumsi ahemarit kachelang rinti. Lasi kidukdet ahem tu natumaphan mathasi Durga Puja lapen hawar karbiriso nimso rongaji amen pen Ward Commissioner lamsam ningkanisi apharmana tangkapen pini pekok lapen sari namsi bang pharohini asar pimar atumaphan ronpon laso kironpon amayalong Karbiang Autonomous Council MSC Joni Timong Dipu Municipal Board Chairman Rakro atum chetong dudrinti. News report Karbiang News Channel. Ini ning si bangke main ke ward number 1 ward commissioner alang initiative no lapen ke nasolong ward commissioner along aku chairman rakru alang litum ke board ipen lapen ke la kapre ward tum ta alang itu honorarium sab tami cirung pensi pining Jonel Karbit Festival lapen Durga Puja phan
มัทาเป็นสีรัฐพันธ์สารีปากปากแล้วเป็นเปกกปีนี้เป็นอลังลิตุมพันอนุทินพันตาปากปากปีซีอลังลิตุมพันปีนี้บางเกกิบหุยซับซีปัทธิกคอนซิเวนซีอลังมารอนปนิกโลปีนี้แล้วบางด้วยเป็นบางพารุพบตัวเสียมันนี่เจตงโลนะสิอลังลิตุมพันสับเวตเมอาการบางกว่าสายบางผู้ผู้มาทำเป็นสินตุรบปนโลวัดกับเพชรกับบางแก่อลังวัดตุมบางก็ส่วนใหญ่เลยมาทำคนจีนเนี่ยเดี๋ยวเราสิตามเมดากบางแก่วัดnumber 1บางสีอลังลิบางบิสิโกยมันได้ตังกาหินบางอลังลิบางบิสิโกยเขียวดุงบางอลังเจ็บบ้านเป็นเสลังลิดิมุสีปีนี้บางปัทธิกปนิกโลদুটার প্রতি সংগতি রাখি আমি তথা আমার লুম্বাজঙৰ যিটো আণ্ডাৰত যিটো বৰ্তমান ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 1 ইনিচিয়েটিভ লৈ কিনি তেখেতে হাৰধন ঘোষ ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু গোটেই টাউন কমিটিৰ আমাৰ যি চেয়াৰমেন টাউন কমিটিৰ ডিফু মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন ৰাখো তেখেতে এনেকৈ ইনিচিয়েটিভ লৈ কিনি আমাৰ যিমান ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকল অনৰিয়ামবোৰ আৰম্ভ কৰি আমাৰ MSC সব গোটেই সকলো মিলি আমাৰ ইয়াত আমি এওঁলোকক আজি উপহাৰ হিচাপে আমি আমাৰ অনৰিয়ামটো প্ৰদান কৰিছোঁ সেই অনৰিয়ামত আমি যিমান টকা পাইছে সেই টকাৰ পৰা আমি শাৰী আৰু পেকক আৰু পিনি এই দুটা কিনি আমাৰ ৰাইজক মানে ইয়াৰ প্ৰায় এতিয়া যিমান উপস্থিত প্ৰায় 500 অধিক ৰাইজক আমি পেকক আৰু পিনি আৰু আমাৰ শাৰী প্ৰদান কৰিছোঁ এই শুভ ষষ্ঠী শারদীয় দুর্গা পূজার ষষ্ঠী উপলক্ষে আৰু কাৰ্বি আংলং ইউথ ফেষ্টিভেল অৰ্থাৎ জোনাল ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড ৰাখি আমি ৱাৰ্ড নম্বৰ 1ৰ ফালৰ পৰা বহুত দিন আগৰ পৰা ভাবি আছোঁ যে পাৱাৰ হাউচৰ ওচৰত যিখিনি দুখীয়া মহিলা এইটো ৱাৰ্ড নম্বৰ 1ৰ হওক বা আমাৰ ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ হয় সিহঁতে পইচা বেছি নথকা কাৰণে সৰু সৰু চব্জি লৈ পেলাই ইয়াতে আহে আৰু পূজা সময় ফেষ্টিভেল সময় সিহঁতে অলপ 100 টকা 200 টকা চব্জি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে যদি সিহঁতে ধনী মানুহৰ পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে হয় তেনেহ'লে ইমান কম বস্তু লৈ কেপিটেল 200 টকাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ পূজাৰ সময়ত বা ফেষ্টিভেল সময় জোনাল ফেষ্টিভেল সময় সিহঁতে নাহিলে হয় সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ কিজানি পিকক কিনা বা সেই দুখীয়া মানুহখিনিৰ শাৰী কিনাৰ এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে মই খালি ৱাৰ্ড নম্বৰ 1ৰ সীমাবদ্ধ নাথাকি চিৰকাৰনেপ হোক বাগমাৰী হোক আমাৰ ডিপু মিউনিচিপাল বৰ্ড আণ্ডাৰৰ যিখিনি ৰাইজ আছে মোটামুটিভাৱে মই 200 মান মানুহক সামৰি শাৰী আৰু পিকক এই দুটা 100 আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি টোটেলি আমি আমাৰ যিখিনি দৰমহা বা চেলাৰী বুলি কওক বা অনাৰিয়াম বুলি কওক ৱাৰ্ড নম্বৰ 1ৰ মোৰ 1 বছৰৰ অনাৰিয়াম বা চেলাৰী বা যিটো কওক এইটো মই ইয়াতে পুৰাটো দি পেলাই মই আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো ছাকচেছ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সকলো সহযোগিতা বিচাৰি ৰাইজৰ যাতে অলপ সন্তুষ্টি পায় যে এটা সামান্য পৰিমাণৰ বস্ত্ৰ যদি ৰাইজক আমি ফেষ্টিভেল উপলক্ষে দুটাও ফেষ্টিভেল ডাঙৰ ফেষ্টিভেল এই ফেষ্টিভেলত যাতে মানুহৰ দুখীয়া মানুহৰ মনত অলপ দুখ নাথাকে সেইকাৰণে আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো লৈছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ থ্ৰুদি সকলো কাৰ্বি আংলং ৰাইজক জোনাল ফেষ্টিভেল আৰু দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এইটোৱে মোৰ বক্তব্য ধন্যবাদ Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu